kentat ka kenhun Taliban ban penpai biang ia kitiar yale tma jongkari Amerika lakban pen isndon daka kam ut Donald Trump ia kari Afghanistan. Do you know that we pay billions of dollars a year? Do you know this? Does anyone know this to Afghanistan? Do you know that? And I say, if we're going to pay billions of dollars a year, tell them we're not going to give them the money unless they give back our military equipment. Kibabun kipajba kipiim hakani kasla pertai kila teplot ia kata bakari Amerika kalala banbu ialah ki jongki sipai joka hapo uput usam kari Afghanistan haduk kumba arpus nemtam ban yarab ban pet ia ka syongsuk syongsan jong katai kari kabajur pha ka jingya umsnam hakisnem bala lejno kamtam naka jingyai thombor daki kenhun sengleno baper ki bajule ia ki kam pentrim jongka hapo uput usam kari Afghanistan. Dei haki arpusnem mensha baka kenhun sengleno baklanbor hakti kisnem balatip ia ka kumka Al-Qaeda balayalam ia ka da'u Osama bin Laden kala jule ia ki kam pentrim baper ban thombor rude ia kari Amerika lengba kit khot jongka kibadai ki nong khendu ialah ka jongka jingiem kabala penlong ia kari Amerika bakan rai sendon banyele persya dakatma ia ketika kenhun Al-Qaeda haki benta jongkari Afghanistan ba ketika kenhun sengleno kala penlong ia ka kumka ketem kabahedo kumta na kaliang kari Amerika kala pha ia ki sipai jongka syaki benta jongkari Afghanistan daki hajar ngut hadu bakindala sendon ban pentron ia ketika kenhun leno Al-Qaeda kamtam ka jingyo ban penyapno ia unong yalam jongka kata yau Osama bin Laden badai hadin ka jingsya penyapno jungu kepala sedang biang ban wanra ia ka syongsuk syongsan hapo kari Afghanistan pause hamar badu bor no ka kenhun Al-Qaeda na kaliang ka kenhun leno Taliban kalas dang ban shim kabu kumno ban kamtrai bamaki kindehok ban sensyar ialah ki jong kibreu hapo kari Afghanistan namar kidei maki ki balong trai haki benta baro kumta kaladon ka jingya penibor bat ka jingele hakikat tu kaniki benta jong kari Afghanistan habreng ki kenhon leno Taliban bat ki bor sipai kari Amerika ki balat trekam hapo uput usam kari Afghanistan habreng jong ketika jingele nakaliang ki bor sorkar kari Amerika kilas ngau dei bakin phami ino ialah ki jong ki sipai jongka kibadon hapo kari Afghanistan ba ketika kenhun leno Taliban kan pech hino ialah ka jong kari Afghanistan namar ka jing pet bat ka jing mi no kensan ki bor sipai jong kari Amerika napo uput usam kari Afghanistan nakaliang ki bor sipai kari Amerika kim semlala syu banra biang no syala ka jong kari ia ki tiar yele thma baklan bor pha jongka kabaki sipai kila peronkang batbu kum ki tiar jingyada jongki daki phauteli ki kali ya pom thma ki jet ya pom thma ki bom baklan bor bat ki tiar siat babun kom kila syu i no kumtu hapo kari Afghanistan namar ka jingsha panmi no kensan jongki hakaba kimyo syu ia kalat wat ban ra biang ia kite kitiar ele thma jongka hakaba menta ia kite kitiar baro lakam trai daka kenhun leno Taliban kabala sensyar menta ia kari Afghanistan hi poro kawai tang maria dep simti biang Donald Trump kum presiden basau punyo bat thmai jongkari Amerika ula banjur halor kumno bakari Amerika ka dehok ban yo biang ia kiti tiar ele thma jongka bat ban walampat syala ka jongkari hadin ke jingkam trai menta daka kenhun Taliban syushu nakaliang kibor kari Amerika kilayathu habakhen kelumlang baro kitiar ele thma badangsa jongka hapo kari Afghanistan kalakot syaka nyo billion tam habakhen kelumlang baro
Badai na ketika daw ba Donald Trump ukwa ban yo pat yaki menta ki badai hok kitiar jong kari Amerika. Haba persang ban wat jingtip napo kari Afghanistan. Halor ketika jingkwa jong Donald Trump ban wan rapat. Bat ban keni biang yaki nakakti jong ka kenhun Taliban. Nakaliang ka kenhun leno Taliban. Kepala yalam ya kari Afghanistan kalap pentip. Badalai leikin ompen paisu syakari Amerika ya kita kitiar yelek ma. Baladon menta hakakti jongki. Bat kadai hok kinong kenti jongki menta. Lakam susu nakaliang ka kenhun leno Taliban. Donald Trump habakren halor katai ka benta. Ba ukwa ban yopat yalaki jongki tiar jongkari Amerika. Ula banjur balada kari Afghanistan. Kamla ban penpaipat syapo kari Amerika. Nakliang jong unsa pensange no ya baro kilat he jingerap kari Amerika syapo kari Afghanistan. Kumta lada jia sisa bakat Taliban kan kerenga ban penpaipat ya kita kitiar kan saya kenu jing hi ialah de hadin hambut bat kabak hamsong syirkai kalong ba Donald Trump ula ban peni sendan dakabor ya kari Afghanistan tang ban yopat ya kitiar kitar kibadai hok jong kari Amerika.